Kulkam di dunia dan lupa mati di dunia mamusaka akhirat selamani. Pengaji alif batal lancar disai terus ni sembahyang waktu 5 senoda pertama ni. Yang nihan musungkan magang ngerja keni gawai ma pandai bela lamo nihan sanini. Hartaram di dunia mawat ke tusong mati tinggal unyin saigala mengedok guna lagi. Am gelo sadar kita semangkung ni ram mati sedekah ramdang kikirga seno sangu ram nanti kariloh ramdang jong kangga harus ram sadar diri. Mati ma abu samanya kan tinggal nunggu janji kala dinana madaco te kondori sai tu hari sai ngura lancar nakam sunyini kadodi ko bawan saya wanihan saya hagana yani katong malaikat kuasa pa Tuhan muani. Nakama ada cawa anggota ni badan sainga jawab ni guai ni di dunia duca keni sunyin ni. Nakama ada dusta babohongan api lagi guai sarado nyata ia pandai sunyin ni. Anggelo sadar getai samangkong ni ram mati culuram dang kejungga banguram kena lagi. Dan cawa say maabo guna kiyaki ngupat puji aganya rakon ram saya aganya rakon ram saya lakon ram sandiri mangedok say nga bila sinulong api lagi. Amal ibadah saya pakai ngabila diri. Anggelo sadar kita samangkung ni ram mati nakam harus waspada kanian. Nakam harus waspada kanian diberi pagi dangani barang riba. Dangani barang riba jadi nana ka anante agatino media azab nakam kanante. Maha bejama say Maria lancar nakam sunyini aja gila carita cawani guru ngaji. Tarupai anta ija tarupai sasikun ni lagi kita bang salah cawa ampun beribu kali. Terima kasih. Pada nak.